27. kosar 2018. gospodovo leto. Sekačvanje na Vadi Dukša. Te zdaj še go vika to mesto Vadi Dukša. Od Vadi Dukša odime na Titov vrh, koji je 4. maj 1980. Odnosno, 81. tradicionalno se održava vsaka godina v maj. Ovo je 37. tradicionalen planinarski marš na Titov vrh, a pred Titov vrh se vika še Golim Turčin. Ubavine. Ubavine. To je moja to prekrasna Makedonija. Popova šapka. Ubavine. ZSB pozdrav. Onako, slušam dosta zamor. Ама isto повече, да им подуш малко. Да. Не, ще го повече, защото нещо много спремен съм да направя.